rabbiif kannan guyyaa inni isin beekamaa isin godhe hin barbaadin oduu ati hin barbaanne si dhufte gizee sii kanne rabbiif isumaaf kanniin sin jaabar miskiinaaf dhaabbadhu itti nama zallamameef dhaabbadhu yoo ammaan tana ustaada tokko beekamaa as dura dhaabbatee maallaqa baasaa yoo jeefi kabiraa yoo baasaa jee takkaa miti itti faayidu masgiida keetiif dhaabbadhu hawaasa keetiif dhaabbadhu na waliin jirtanii wallaa isin arraan tana suufatiyya tana adannaqu jirtan boo rabbii jira inni irraan fanne beekaatiin isiniif kaa'ee barboodaafin kaa'ee kalli baalak boleessoo ni danda'amaamis akkaninis ani gumee kaan isiniin jee barra dura ayyoonin zannate masgiida dhufuufin zannata malee teessan san ana maanifamaa adeeroo kalli baalak itti haa deebisu nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenya warra su'udiitiin hangafee nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu diina islaamaatiin warra dhaabbatu rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbiin waa godhu jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu akkas jechaati khutubaan teenya ta'arraan tanaa diina islaamaatii fi milkii ilma namaatii jetti mata dureen isi diina islaamaatii fi milkii ilma namaa haasawni keenya ka duraa ammoo ilmi namaa cufaatu milkii barbaadaa ilmi namaa cufaatu milkii barbaadaa nama addunyaa tanarra jiru cufaatu yoo ammaan tana isaan gaafatanii waan hojjatte kana maaliif hojjatte waan akkanaa kana maaliif gootee jettanii yoo gaafataniini ka aqiidaan teenya addaa bifni keenya addaa biiti teenya addaa jecha san kallattiinis haa taatu yookaanis ma'anaa isiitiin haa taatu milkii barbaaduu fi waan tana hojjedhee isiniin jaa obboleeyyan kiyya gaayaa ilmi namaa cufaatu irratti waliigale maali ilmi namaa cufaatu milkii barbaadaa amma irra hedduu ilma namaa milkiin maalii jettanii yoo gaafataniini horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa yeroon ammaan tanaan akkana jiru diinni islaamaa horii qabaachuurraa dantaa dhabaa diina namaan jiru miti obboleeyyan kiyya inuma ammaan tana yoo addunyaa tana laaltan ikonoomii isii irra guddaa isaa polotikaa addunyaa kan naanneessi jiru maallaqaatuun naanneessu jira keessaa'uu bareedinni horii kun akkami bareedanii beetanii harka saaliha keessa yoo seene horummaan sanuu kabajaa qabaan isiniin jaa تنا الرسول كenya صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار وصححه علامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة والترمذي وكذلك في صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا تن مغلي إسيتي دان نما أفرق أفا في ننجا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا تن نمو ما أفري نما أفران كانك أبدا دامي أبولي ينكي عبد رزقه الله مالا وإلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل الدنيا تدرى قبرجتك في الله جل جلاله هوريك إسافر أما اللي بكم سك إسافر بكم سإساسا كيستي ربي صدات هوري إساسا كيستي فر إسامة أنفت أما اللي الله جل جلاله حق إسابك حقني الله جل وانكيا زكاة كنودا إني كن صدر كولي الرجال تتهودا جي قبرتي درا قبرتي كان كلمدا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان نيا إساتي بججة فأجرهما سواء ننجى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
gabrichi lammada addunyaan tun nama afurii fi jenneemi gabrichi lammada Allahan jalla jalaalu beekumsa isaaf kan garuu horii isaaf hin kannin inni kun nija oduu ani sila akka abaluu sanitti horii qabaadhe waan inni hojjete saniin hojjedha waan inni niyyaan isaa dhugaa taateef jecha mindaan isaanii wal qixaanuun jaan beekumsa jechuun obboleeyyan kiyya ta'arraan tana irra hedduun keenya beekumsarraa duroomne akka kooroonaatuutu isinii dabaraan nuun ja'anitti tafsiira agarree ka deemnu nami beekumsa qabu nama hisaaba maatmaatiksii nama beeku obboleeyyan kiyya yoo horii harkate akkam godhaa beeka jaalowwan kiyya ka islaamaa oduu anaafis Allahan jalla jalaalu horii naa kanne yatiimaaf hin dhaabbadha masgidaan itti jaara harmallaa hin dhaabbadha nama hajjii godhuu hin dandeenye isaan akka hajjii godhaniin kafalaa je'eetiti nama niyyaa qabu jaalowwan kiyya ka islaamaa tanaafi gurbaa duraa san waliin mindaadha wal qixaaje ka sadaffaa wa abdin razaqahu Allahu maalan walam yarzuquhu ilma gabricha tokko Allahan jalla jalaalu horii isaaf kanne beekumsa garuu isaaf hin kannine horii isaa tana keessatti akka fedhe ka godhatu laa ya'lamu lillaahi fiihi haqa walaa yasilu fiihi rahimahu fira isaatis hin maxxanfatu rabbii isaa keessatti hin sodaatu haqa Allahaatis jalla jalaalu hin beeku fahaadha inni kun biakhbathi ilmanaazil je irra gadi jalee gadi aantu sadarkaa fokkottuuti irratti tahaadhaa je ka afuraffaa wa abdin lam yarzuquhu maalan walaa ilma Allahan jalla jalaalu beekumsaas isaaf hin kannine horiis isaaf hin kannine maal jaa inni kun oduun silaa anis maallaqa qabaadhe akka abaluu sanitti makiinaa bitadheetin shamaraan iftarrisee akkasit deemaa jaa hin qabuu bar waan niyyaan isaa fokkottuu taate jecha gurbaa sadaffaa waliin wal qixaanuun ja'an gama diliitii rasuulli sallallahu alaihi wa sallam isin as keessaa eenyu waliin ta'uu feetan lamaan duraa saniitutu bareeddu gabricha rabbiin beekumsa kanneefi horii kanneef sadarkaa gararra ta'a kaan ammoo horiin qabu beekumsa qaba beekumsa jechuun akka nama maathe beekuutii waliin jennu Allahan jalla jalaalu warra duraa lameen san kabaje warri sadaffaatii fi afuraffaa warra xiqqaatuudhaan isiniin jaa horii qabaachuun jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo abbaan itti beeke na'am milkiidha inuma yeroo garii horii qabaachuun addunyaa fi akhirattuu hongoodha cufni keessanuu nan deeggartanii qissaa qaaruun hin beeynu فخسفنا به وبداره الأرض جبر فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين جنة الله جل جلاله إسا في هوري إسا توبر دجي دانيك كنة نيجي مالف هوري إسا سن أغري أنا تو فيدي وبليس هوري تنا أيليتي يعني فيدي بيكم سنا كن نميفين فيدي أينو بيكم سن سلا إساف كن أصلت نولين جرتني والله إسين أران تنا صوفتي تنا أدنى كو جرتن بو ربي جرا ini ramfan nebekatin isini kaya berbodafin kaya khalli balak boleh so ai ni dan dama misa kaninis ane gume kan isini nje bar ardura ayonin zannat masjid dufufin zannat amale te sansan ana mani fama dero khalli balak awo garu ovi dukke nu rakase dag marwatan idiyame gamuja horin yaro gari qabachun الدنيا في آخرته هنغو تاتي قارون انو هوري إسافي دجي وليني لك إمسيني الله قدت نمني إساف تمسو واهنجرو جيبر إساف اللي نمني تمسو إن اللي ور إساف تمسو اللي واهنتاني يرو غري هوريك أباچون جالو وانك يك إسلاما ملكي دسا لا يو حركنا مغاري سنتي يرو سم ملكي دا جالو وانك يك إسلاما إسني في ماتي تسنو ربنا الدنيا في آخرت ربي سنعمل كيزو irra hedduun nama ammas milkii maal isaanii beetanii aangoo qabaachuun milkiidhaa je'ee nama yaaduutu jira tunis aangoo qabaachuun yookaa milkiidha yookaa ammoo hongoodhaan isiniin jaa abbaan aangoo qabu san amaanaa tahuu isii beekee aangoo san keessatti rabbi jalla jalaalu rabbi yoo keessa sodaate
يروسا ملكي يو كانوا أبليان كي كإسلاما تكينيان إسنينجا أنغوك أباچون مانسانو تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني يا إرجما الله درتا ننقوتو يجين أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam harka isaaniitiin cinaacha isaa keessa dhawaniin yaa abaa dharrin innaka mru'un da'iifun jeen atiin kun nama laafaadha aangoon siiniin taatuu jeen laafaa jaalowwan kiyya ka islaamaa laafaa akka kiyyaatii fi keessanii kanan sayin sahabaa alaihim min allaahi ridwaan laa haashaa wakallaan siin jaa obboleeso shahwaa isaanii lakki abii dharrin jaalowwan kiyya ka islaamaa nama zaahida yoo dhuftee maallaqa hin qabu jetteen baytul maal maallaqa jiru cufaatu fuudhee si kan obboleeso akkanaa miti gaa waanuma xiqqoo kannitee nama biraatti dhufamu gam inni akkasi nama kum dhibba tokko qabu gaafa tokko agarree qabee ulee irra cabse matarratti maal sii gooti kumni dhibba isin arraan tana kum dhibba eesti sawwiyaa jimaaniin fixa yattaami boodeero akkasi moo gam ati laafaa namaatii je'een waqaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa innaha amaanatun isintun durataa atoon amaanaadha guyyaa qiyaamaadhaa keessatti ammoo khizyun wa nadaamatun xiqqeenyaa fi sheenaadha arra durataa na godha wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru amiiruma masgiidaatu ka jama'aatu dhiisi kantiibaa fi jara gurguddaa saniin siin jaabar imaama taatee nama salaachisu خلقي ميقاتو إمامتا غرو معلومة إسي همبيكون سنجا جالوان كي غويا قياما دا كيستي شينا دا إكينا إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نما إسي حق أنفرتي ملي يو أنين دندها مسجد آلياني في حواسا كنان ديمونين دندها يو جد يرو سنبهي في سنجا يو كانو شينا دا أبوليسو مالي نبيتا مي أمانتنا إمام مسجد تاي لا أبا مسجد الرألتي حجدمتو جنب جتشوف ديمتا حواسني نما كسي فدقا إيغا قمارا أگر تكنا من أگر ريغا تدرسن إمبيتني فيلم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجانسن إيش تقول له هذا لا أبا كسي فيتني شينا دا نما حقا يسيت انفوده حقا يسر رجرسن أمانا سنكيزتي نما كجيس يو تاتي ملي جين جالو ونكي يكسلاما درتا آتهون أمانة دا جالوون كي نما دورت أبتة هاسون أمانة حديث موضوع في منكر أديسون قبض وجي منا كي دوتة نما دورت أبتة تيمو قبض كيساو يو بكم تدارات هذا بقسني فيكي إيه يا أستاذنا الفاضل بارك الله فيك شمر بي يا أربعة يا سنجت دلال أكنا ججت بيته يا تات إيه مسكينة وجي منا كان توينه سيقول تبيكي ونسان إيه آجا نسان فدو فضيلة الشيخ والدكتور ما انفدسينا جو او سنسينين اديرواتي هقوتو قرماتا كتاب مطلو علماء وانجاني يو قصداتي برافو عليك سنجا زايبيان انغو قباچون الرهدون نما ملكيسا يو حقيسي بيت ملكي يو حقيسي همبيني ملكي ميت سنكيسا سينا بردو تكسنيام غافتكو امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادو oo jabduu tana keessa bar gaara tabeessu tana keessa deemutti jiru obboleeyyan kee eenyuutu isaa gara bulchaa mu'mintoota abi amrin uthman ibn affanitu isaa gara alayhi min allah ridwan kafiigu kana agare yaa bulchaa mu'mintoota jaan uthmanitu umar inja radiyallahu anhuma maal akkanatti deemtaa jarjaraa aduu hamtuu tana keessa jannaanini gaala takkaatutu baytul maalirraa badee isiisaniin barbaadu jiraa jeen galli tokko meeqa obboleeyyan kee na gargara kum dhibbaa fi kum shantam akkasi wanuma kanaati yar kum dhibba lamaa jennuun kum dhibba lama gatii kum dhibba lamaa addunyaa tana takka sadaffaa isii oduu bulchituutu miilaan deemtee barbaaddaani ka amman tanaa waan meeqa godhee eeshaan moowwa nagaya keessa jira gaala takka bar eeganaa maal jeen ni beeytanii abi amr uthmaan ibni affaan عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال جين نما سيبود دفوتي دبي جبيسيتي جرتا جين أكاسيغا إمام مسجدا يروتاتي
istaandardii qabiiti hisaaba malee guddisi ati joolleen si booda dhufti ati yoo kitaaba 50 dubbiste isaan 100 akka dubbisan malee waan hin jirre qancarra yoo goote inni nuu laaftuu taate jaalowwan kiyya islaama wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru antana rabbii finja akkasiin godhe masgid xaaliyaanii yooniin sinjee akkam jettamee takbiirtaan eessa jirti yoo joollee hadiisa sayyatti naasone oo arra aboo haka gurbaan nuu fidde hadiisa hin dhoyne buunan jaan yoo kas taate dura bahiif dura ta'a yookaanu guyyaa qiyaamaa sheenaadhaan isiniin jaa jaalowwan kiyya mee hadiisa tokko ammas isiniif hayu san dura garuu sallu ala nabi laal fi المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله لرئية يموت يوم يموت وهو غاش عليه إلا حرم الله عليه الجنة قبرتي كل واهنتان جيبر الله جل جلاله وانتكو أكا إني تكسو كيسو كدو قيادو حالا وان تكسو سنرى دقتاتهن الله جل جلاله يو كزداتي جنة إسرتي حرام قد أمالي واهنتان وان تكسي سن إراغا فتمتا كوميتي مسجدا الله جل جلاله كوبيا هتمت الراس غافتا يا فزلوك ما لفتاتي يوغانو كوميتي مسجدا تكسين جاني في إمام مسجدا كينياتي كسين جاني في انتلتي بكا إسين ديمتو بيكو قبدا جيلي بران ديما لا أبليسو استريت لاف جرتي وجي منا كيرد ودو أبليسو وان سنرى دقتا تاتي يودوتي جنتني حرامي كجي أنامي تيبر الرجال علم نماتي صلى الله عليه وآله وسلم مالي نبيتني نمني أنقوتا نسلا أكسا هابوتا سنتاني بر عليهم من الله رضوان نبيكن نندوا يوسلا أبرو سندوباتو نبيره هندوفتو umrinti yahamma feete dheerattus nin du'a gaafa tokko qabrii seenuu waa hin oolamne yeroo qabrii seente qiyaamaan tee xiqqoon dhaabatte boru allaha duratti jalla jalaalu gaafii xiqqoo fi guddoo cufaatuutu si eega kitaaba hin dogoggorreetu jira bar jaalowwan kiyya islaama san beekamu kam haqaani bulcha ammas irra hedduun namaa milkii maalitti beekani beetanii aboo beekamaa ta'u seeqaa rabbiitu sini jira aboo dardara ammaan tanaan agarree waanuma fadheen beekamuu nama fadhu waanuma fadheen haraam haa taatu walleen haa taatu keessaawoo appilikeeshina tiktookii jiraa miti hin fayyadiminaa hin jenne akka wal hin jenne obboleesso cufa keessa inuma sheekkootiin seenuu qabdiyu yoo achi keessa dhufte nama kaarrijuu maltaa bar garuu beekamummaa namaa yoo laalte waan biraati warabbil ka'aba san keessaa obboleeyyan kiyya taarika nama hedduutiin isinii himuu danda'a beekamummaa san guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinii kanne nama dura yoo dhaabbattanii haasoitan an takka baallamaan isinii seenaan isiniin jaabar maqaa isatti mana isaa keessatti jalla jalaalu rabbiif kannan guyyaa inni isin beekamaa isin godhe hin barbaadin oduu ati hin barbaanne si dhufte gizee sii kanne rabbiif isumaaf kanniin sin jaabar miskiinaaf dhaabbadhu itti nama zallamameef dhaabbadhu yoo ammaan tana ustaada tokko beekamaa as dura dhaabbatee maallaqa baasaa yoo jeefi kabiraa yoo baasaa jee takkaa miti itti faayidu masgiida keetiif dhaabbadhu hawaasa keetiif dhaabbadhu malee akkunumatti keessaa'uu ta'amman tanaa nas'alullaha salaamata wal aafiya nama feesbuukii habbaa torba banatee ifumaaf jazaakallahu khayran ustaad jee ka ifaarsuudha agar yoon isiniin jee gamyette isumaa bar wanni alaamaan inni beekameef shamara biyya arabaatii fi daayispoora irraa callaa itti nyaachuuf jaalowwan kee islaama tun xiqqeenya obboleesso ani beekamtii teenya ta ustaadotaa tanaa miti bar tanama guddaa isinii haayimu jaalowwan kee islaama daaraa si gooti yoo ittiin beene waa hayyuu bar qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil aalamiin cufa isaaf yoo goote ammoo fi dunyaa wa fil aakhira milkiidha rasuula rabbii salawaatullaahi wasalaamu alayhi agartanii nama akka isaanitti bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa sallam beekamaan ni jira ni dhufaa fuuldura sallallahu alayhi wa sallam eenyu isumaaf godheen sin ja'a bar cufaatu amma lal warra beekamee bar majnaa ta'e keessa hin beeytan amma yoo beeytan hin beeku marlin manroo intala ja'amtu akkaatu ture seksi simbil jaaniin namni akkasitti bareedu hin jiru amma 36 overdosiin duute king of rock and roll Elvis Presley wallee wallisaa bar wallee roktana
bareeda wakka kiyyatti bareedaa miti garuu bareeda sii galteemi bareeda beekama horii qaba shamarra meeqaa waju deema gaafa kan overdosing du'e mana isaa keessatti Michael Jackson amata 150 jiraadha kajee jaalowwan kiyya beekamtii keessa garuu ama 50tti rabbiin isa fudhate overdose ashiisha isaas fedhu namtichi akkannu fedhu fi fedhu Britney Spears beekamtuu jaalowwan kiyya doolaara miliyan 100 fi miliyan 20 qabdi bar miliyan 10 ni qabdani qarshiidhaan ni qabdani kun 15 ni qabdani barri yeroo gabbaatu paparazzi jira obboleeso ana kan sinjee masgid xaaliyaaniin dhufa jeen beekun sinjee bara ambaadimmettiin deemaa adeero shugguxiiti yarasaasa nyaachiseetiin duuba kaayee dhufa obboleeso mee maraatee 2008 rifeensa ifirraa fixxee maaliif hin beeytu gaa rabbi yoo gama diinaatiifis dhufte warabbil ka'aba yoo sanfeete sumaahun beeysisu irra hedduun namaa beekamummaan milkiidhaasaan saniis akka waliin jenne rabbiif yoo taate milkii yookaan ammoo xiqqeenyaan isiniin jedha tabiraa takka jennu haya san dura guuta sallu ala nabi irra hedduun namaa keessaa hoo ammaan tana dardaraa fi shamarran dhukkubatti mokoramne biyya Ameerikaa Awurooppaa tana deemuun milkiidha maaliif joolleen achi jirtu isaaniitutu milkii keessa jira in agarree namme keenya meeqaatutu galaanni baarri nyaate akkas je'ee ka yaaduutu jira wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru laa yoo rabbi qofa beeyte qofa jaalowwan kiyya milkin Allah qofa jalla yoo deemte jalla jalaalu kitaaba isaa rasuula isaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo jala deemte feetu dirree dawaa jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu feetu Suudii jiraadhu milkiidhaan isiniin jaa malee achi deemuun san amma taarika isaaniitiin isinii fidaa yoo ninje warabbil kaaba waan biraati garuu san keessa takka isiniif haa fidu gurbaa takkaatu jira Black America wallisaadha gariin keessan beekuu mala luun ja'aniin ammaan tana muhaddith amiir maqaan isaa wallee wallisa aynii dagarla jee ka wallisa tokko nagarre gaafa duraa inni maali kaayyoon isaa jaalowwan kiyya sigaaraa guddoo kiribiyaan sigaar ja'aniin sanii nagarre san dhawuu jaalowwan kiyya doolaara 350 abbaan takkaan siin jaabaran huccuu maarkaa uffachuu manzaraan isaa jiruu teenya jijjiirti bar jaalowwan kiyya dhiisi waan biraatiin siin jaabar garuu eessa jirti gammachuun akka waliin jenne waa sadiirraa dhufne ruuherraa dhufte takka aylii qabda eegasii qaama qabda qaama ispoortii goota nutriishina waan doktoroonni siin jaan ni nyaata qaamni kee ni bareeda aylii beekumsa kee lakka kitaabatti qaraatu kafeete yeroo dubbistu ayliin tee cimaadhu ruuheen ammoo jaalawwan kiyya olirraa dhufteemi quraanaa fi hadiisa sayya maleen qeebaltuun siin jaabar qaamni nyaate gaa bareede gaa huccuu ajaa'ibaa markaa uffate calalaqee obboleeyyan kiyya ka islaamaa garuu ruuheen xiqqoo booda iyyuun isii hin oolamtu iyyite gaa eessaa haa fiduun yookaanuu hireen lama yookaan if ajjeesu garuu inni if hin ajjeesne islaama ta'e obboleeyyan kiyya amma hunnoo daa'ii ajaa'ibaa bar maqaan isaa luun ammaan tana obboleeyyan kiyya muhaddith amiir junaydii jedhama irra hedduun namaa yaa laa milkii miti jaalowwan kiyya islaama amma takkaatu jira yoo isii san finnes dubbiin nuti dheeratti garuu diinni islaamaa milkii ilma namaatii akka kadabare jumaa taan isinii hime addunyaan tun amma nagayan qabdu lubbuu ofii ifin amantu yoo laalte tirika qofa garuu ilmi namaa dukkana keessa jiraachuu jira baankii guyyatti hogguutuu guyyatti banam sanumaa waliin namni godaana qabrii keessa ciisutti hin jiru nagaya eeggachuudhaaf nikular boombii cufa tolchetan nikular boombuma san sodaattu hin jiru yoom nutti gallakkisanii ja'anii jaalowwan kiyya maaliif ummata gaafadhaa nagaya qabdanii as dhaabbatee masgida keenya faa isin ni beeytaniimi yaman irraa hin dhufee billaahi aleekum nagargaaraa ka je'ee nutti booyu nagarre hawoo ijoollee xiqqoo sanii nagarre addunyaan nagaya qabdi garuu diinni islaamaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessanii fi akka of amantan nagayaan isiniin ja'a tana warra muslimaaf qofa odoon ta'in gaaddisa islaamaa jalatti nasaaraa fi yahudaa jiraatteefu diinni islaamaa badhaadhinaan isiniin ja'a obboleeyyan kiyya islaamaa gaafa takka takaarika takka isiniif himu Umar ibn Abdul Aziz
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gaafa inni khaliifaa san warra lolaatitti erge Samarqanditti erge obboleeyyan kiyya yeroo achi deemtu gartee jizyaa kafalta yookaanuu walitti bannaan odoo akkana muslimni hin jenneeni dhaqanii biyya san qabatan musliimoonni odoo hin ibsine jecha tawhiidaan ibsineefi sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hin ibsineefi haqa isaanirra jiru hin ibsine deemanii jaalowwan kiyya humna qaban mooqam gaafa san biyya san qabatan yeroo kana dura taa'an biyya sanii xalayaa barreesse Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yaa khaliifaa muslimtoota yaa bulchaa mu'mintoota hay odoo nuuf hin himne moo diina islaamaa yoo kana diddan jizyaa kafaluu qabdanii gibira kafaluu qabdanii odoo nuun hin jenne waraanni kee dhufeetuma biyya keenya qabate diinni islaamaa kana isin barsiisaa hijeen jaalowwan kee islaamaa bulchaan mu'mintoota commander in chief achi lola warra ajaju saniif isaaniif xalayaa galmeeseeti amman tanatti biyya san dhiisaati baha jeen cufni isaaniitu biyya san dhiisanii xalayaa takka yeroo gabbaan hay xalayuma takkaanii jirri kun amma biyya teenya qabate gallakkisa ormi achi jiru kun diina ajaa'ibaati diina dhugaati ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaanii muslimaa fi mitiin zinjeebar nasaaraa fi yahudaa gaaddisa islaamaa jala jiraatte isaaniifillee diinni islaamaa milki diina nagayaati lubbuu ta'e of amanta jaalowwan kee ammallee ni beeta biyya su'uudii keessa obboleeyyan kee nagaya hattuun addunyaarraa biyya hin heddummanne biyya su'uudiiti waan poolisoonni isaanii aqila ta'aniif mitiir shari'aan san sirra dhaabbatti gaa yoo wanni ati hatte nisaaba harki kee muramuu qabaa yoo jaamte ni muramte jaalowwan kee islaamaa diina islaamaatiin haajiraan nuunutu cufaatu obboleeyyan kee gama qura'aanaatii fi gama hadiisa sayyaa haa deebinuu haaya haasawii sadaffaa keenya maali ni beetanii milkiin dhugaa maali fi ammas karaa milkii sanitti nu geessoo sanoo maali milkiin dhugaa jaalowwan kiyya ka islaamaa addunyaa tana keessatti ka argamtuun waa lamaa ni argamti bakka tana qarriinfoo teessanii naa qabadha milkiin ka argamtuun waa lamaa ni argamti yoo wanni lameentu hin jiran hin barbaadinaan hin jaaban waa lamaan allahan jalla jalaaluhu maal jedhe man amila saalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba namni dalagaa gaarii hojjete min dhakarin dhiirarraahis aw untha yookaa dhalarraahis wa huwa mu'minun haala inni kun rabbitti amanaa ta'e namni hojjete wallahi je'eetii ifiif kakate bar jalla jalaalu jiruu gaarii taate isa jiraachisnaa hayatan tayyibaatana abdillah ibn abbas radiyallahu anhuma yeroo fassaru maal jedhe alhayaatu sa'iida jiruu gaarii jechuun jiruu milkiiti amiiril mu'miniin abil hasan ali ibn abi talib radiyallahu an yeroo inni fassaru ammoo maal jedhe fassare hayatan tayyibaatan qanaa'a waan arkatti amanfatu sani isaaf kannaaji amman tana ifiifutun dhukkuba guddaa ni beeyta namuu bololaagaa izoo magganyata nu adeero saameetis quucee dhaweetis tanaan laa akkasin godhu iimaanni kee jabaa taanaan dalagaa gaarii heddummeessinaan qanaa'aa sii kanna arraan tana 50 arkannaan alhamdulillah wa thumma alhamdulillah guyyaa akhiraa ammoo waan isin hojjattan kana caalaa isinii kafallaaje san jannata isinii fi maatii teessanuu rabbi warra jannataa isinaa godhu garuu akhiratti caaltuun isii jannata irratti mini beetanii wujuuhu yooma idin naadira ilaa rabbihaa naadira fulli garii guyyaa qiyaamaadhaa san iftuudhaa jee allahan jalla jalaalu ammallee gara rabbii isii daawwatuudha lilladhiina ahsanul husna wa ziyaadaan rabbi daawwachu aboo warra rabbi daawwatu san rabbi nu waa taasisu akhiratti jannataa miti obboleeso allah jalla jalaalu ijaan daawwachuudha hadiis alqudsi keessatti rabbiin maal jee jalla jalaalu rabbi والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جيبر بوليانكي غبرنك يا غاري داف كرفيسات جرا وان إجين إساني هن أجر وان غرين إساني هن دغين وان قوم إساني رهيان نيجي جالو وانكي قوم كيتو يادهم بيتو سنجرا سنر رجالان أمو الله داوچودا جل جلاله هايا كرا ملكتي نوغيس gabaabsinee obboleeyyan kee
وأفرين سنين كرامل كتنا مجيزو وأفر كدراء بليان كيا كراء الله ترت جل جلاله سبجو استقامة كباچو ربي استقامة سنواغن استقامة ونت ركدو ذا العالم إسيتنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إسيتنا جالوا ونكيا إسانوا ون إن الذين قالوا إسانوا ونجان ربنا الله ربين كينيا تلقان كينيا كانوا أجيسين وكاسوا يودو كبسن كانوا فيسوا ربي يجون تلقا يجبر سيد الله جان يرودو تجالو وانكي يا إسلاما ملائكة سرتي بوسا الله جل جلاله تنازع حديثني بكتنا فسريجر ولا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه ملائكة ببريد دوسن odoo laaltaniiti duutan jaalowwan kee islaama gammadisiin jecha abshir qabrii keessatti waan akkanaatiin namutota in sodaatin ilmaan keetis eenyuun naa nyaachisa jaartiti umaa takka yaaddawin rabbiitu jalla jalaalu rabbi si tajaajilaa sin jaan jaalowwan kee gammachuu milkii yoo feene diina rabbi irratti istiqaama rabbi istiqaamaa san nu hagan isin tun jabdu yoo muratteef malee obboleeyyan kiyya murachuu qabdaaf malee akkana laabaa daddeemtona ammaan tana hin agarre jimaatu qaalawee tanaa fi irree hedduun keessa masgiida galtan obboleessoo tana nurraa dhiisi obboleessoon sin jaabar laa dantaaf jimaan qaalawa dantaaf rakisha fi sittiin maal wali qabna anaa fi jimaan dantaaf ganda keessa deemee jarri nama barbaada dantaaf hin barbaanne ansalfii duraati ya saahiba hin gallakkisuu jechuu qabna obboleeyyan kiyya dantaaf ramadaanni dhufa dantaaf hin dhufne yoo dhufe ittiin cima malee waan biraa waan takka itikaafa seentee itikaafa 10 baanaan iyyaalummaa sanii deebita nama meeqa gurbaa tokko isiniif himu wallee dhiise je'eetu barra public haasawe wallahi baatii lama booda intakas aboo warra wallee sanillee rabbiin istiqaamaa haa kennuuf warra ala jirurree rabbiin masgidatti nu haa deebisu isinillee warra masgidaa rabbi alatti isin deebisin boo isii tana jabduudha istiqaamaan obboleessu jabduu mas'uulummaa jabduu mee laaliga akka amma asi godhatu yeroo cufa godhachuu jechuu bar akkana jechuun imaanni lamaa hin laaffatu jechuu kiyyaa miti baran istiqaamaa tana yoo feetan guyyaa alhadaa yoo rabbi jee muhaadaraa masgida sheekh abdurrahmaan daammuutaa goota haasawatana naa kanan ganama sa'a 4 irratti bal'inaan akka gaaritti wajjilalla istiqaamaa jechuun maal jechuu karaa rabbi irratti gabaabdutti sabachuu talammadaan الإيمان بالقضاء والقدر قضاء والقدر سندي أمنوا نيب سنايو جنة ويطول الكلام نمني قضاء ربي في قدر إساء جالة جل جلاله هستين إسان سنتو نبيتا أبلو مكينا بيتاتي سبيانتي من جارتي والله شيء بلسو وان ربين سي قود أتيز إن لبدو صاحبي إسيسا تصدفا نما غرغارو milkin hasoyne bar jum'ata afurdura nama gargaru tanama ajaibdu jecha allamatu ibn al-qayyim tayyaba allah thara jeeni isini jaanilin mal jeeni betani alimtichi rabbanin kun namni horii qabu tokko miskinaaf horii kanne isa yoo duromse miskintichi gammadi naman ajaibu je miskina mokam horii kannite durome ni gammada gaabo callatti gaddiste mokam garu kanama ajaibu je abbaan kanne sa yoo gammadeji yeroo waa namaa kannitan nacamaan kannina gammachuun kanni masgida gargaare aboo hogguu masgida gargaarra injeen habibi gargaari tana rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi kamaa fi الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله جل جلاله غرغار سا غبريچا كيسatti tahada yero gabrichi obboleessa isaa gargaare obboleessa kee karakkate gargaarun lubbute gargaaru jirta obboleessa kee ka shari'aa islaamaa hin beene isa barsiisun lubbute barsiisu jira hifziteeti si cima ni beeta orma gari mal jaanni beeta oo yaa ustaada taane bar rabbi ikhlaasan wa ganu nutilleen ajaa'iba bar
حديث أكملتي حفظتين أنجا أتبر قراتي تي شيخ أبو لوجلتين قريجتي دادتان جين أنتين هاسوي تنافين هافتين جينا إني خرابيرا برباد وام بيتو دبرزي حفظين إزازي في هفتي أكسي چمتو فيتا وان قراتي سن جولة تيكو ولي كبي مال قراتن أصول ثلاثة قرايسين حديث ضعيف أتشكي سجرو شوف ربي سيباس أتشكي سأسمتهم تو 40 سنشوف سيباس رياض الصالحين قراسيستان وان أتشكي سجرو وان نما في مولا نسي مولسا أبلي سكي غرغارو لبوتي غرغارو تافرفا تمايتي أبلي ينكي إيمانا في صدا ربي كيست أمس بكم سكيستي نما إسنين رأولي لالا والحديث متفق عليه أبي سيد الخدري رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نما إسنين رأولي يو إيمانا في صدا ربي بكم سكيستات نما سي أوري رتي لالدو يو جرو دنيا كيستات أمو نما سيغدي لالي أكنا جتون مسكينة هامي جالو وانكي أني إنو ما غميك أكانجي دردري إسلاما تجارة وقمنا أبو ربين حلال إسانو شوفة ربين تيواجبس إيه لا أكسي متياني مسكينة تهي متياديرو مسكينو ما تأمر جيساني جالو وانكي سلا إسين تون لبوك أباتي نينك ألاني جيبر أبايا مسكينو من غرو نما سيغدي لالي مالي بني بيتا هستين سنسنتو نما برولا هنتاتو بكم صافي إيمانا كيست نمسي أولي لالي جرو كيست أمو نمسي قدي لالي ورب الكعبة جالوان كي كسلاما كدبري روبو جرا صلاة سوي أودون ديمو جرو دردر ور مجا أكاكي ياج إما كألا رفون أغري والله أما دوبري آتي منا عربي كيسان قل جتة زعلانا تاتا أو منا كيرا كيسان جرا جتة زعلانا تاتا ألا رفون جرا بركون waan ati nyaatte kannitee fudhata ati immoo fireesh nyaachuu jirta bar akkasiin isinin jaa asumarra gawaasina yoo dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaati fi sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani hojjechuu dhabu irraa isa Allah hanin jigam isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah nadarbu irraa isanii irraa isa Allah hanin jigam anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu milkii rabbi nu haa jiraachisu الدنيا في آخرة ربنا وعمل كيس الدنيا في آخرة ربي جرو غاري ربنا وجراجس إخلاص في اتباع صدق في استقامة ربنا وعقل نكون ستا كنيا شوفات ربنا وفجس يو نكاس جرات ربي سانا فجس يو أكم جرات من إنسان الدبس ربي نواجم مجلس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.